Sa Parkside setom ključeva sa trakom sigurno imaš pravog univerzalca pri ruci. Ključ sa trakom ti može pomoći da otvoriš ili zategneš okrugle, glatke ili osjetljive navojne poklopce, i to bez ogrebotina, na primjer na cevima. Staviš kaiš, zategneš ga i okrećeš ga u smeru otvaranja ili zatvaranja. Jesi li znao da ovim možeš baš lako da otvoriš tegle? Samo ponovi postupak i okreni traku, pa će ti tegla biti otvorena. Bez obzira na to zašto ćeš sljedeće koristiti set ključeva sa trakom, samo kreni. Možeš to!